नागरिकांकडल्यान सेगीत येवपी कागाळींक लागून एनजीटी नियुक्त केल्ले जोड समितीन 6 जुलै दी आरियलाच्या गोवा कार्बन लिमिटेड प्रकल्पाची पळोवणी केली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हूण पर्यावरण खात्याच्या संचालकाची माहिती. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशाप्रमाण स्थापन जोड समिती कडल्यान 6 जुलै दी आरियल हांगच्या गोय कार्बन लिमिटेड प्रकल्पांतल्यान जावपी प्रदूषणाची मंगळारा पळोवणी केली. 6 जुलै दी आरियल हांगच्या नागरिकांनी जानेवारी 2023 ते जानेवारी 2024 या वर्सभराच्या काळात गोवा कार्बन लिमिटेडान कण उत्सर्जन आणि प्रदूषणाच्यो 221 कागाळी नोंद केल्ल्यो. राष्ट्रीय हरित लवादान गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुखेल सचिव आणि पर्यावरण, रान आणि हवामान बदल मंत्रालय हांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष घडणुकी सुवातेर वचून तपासणी करपाचे आदेश दिले. ते प्रमाण आयज ही पळोवणी जाली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हूण पर्यावरण खात्याचो संचालक जॉन्सन फर्नांडीस हांणी पळोवणी केल्या उपरांत सांगले. इन्स्पेक्शन आमकां करपाक सांगिल्लें एज पर डायरेक्शन ऑफ एनजीटी आनी एज पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आय एम कम चीफ सेक्रेटरी नॉमिनेटेड मी. Along with me there are persons from the pollution control board, there are people from the one person from the Ministry of Environment and Forest, a scientist has also come. We have, although the petitioners were not a part of the committee, I decided not to take them in the first place. But then after going inside, we decided that because of transparency, let them also come and let them also see what is happening inside. So we'll be preparing the report and submitting it to the NGT. Any किती मिळाली विषय त्यांची हांव कांय सांगपाक शकना आतां because we'll be submitting our report to NGT. We'll be also suggesting whatever measures, what extra measures what we have to take in future, and based on that let NGT take a call. सर केन्ना म्हळ्यार रिपोर्ट सबमिट करतले आमकां एक म्हण दिला टायम. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरंग प्रभू मलकर्णीकर.